دم باشا قلتنا ونشاوانا أما إيرو وانا يكنومي بهفرة ببن شخوا وانا ما برخوشة دست بيكي نها أفشي دستمرية أف برتوكا ميزينن لفيدي برتوكا نها وهجر از في برتوكي از هاولوكم ما أف برتوك ما طواند لفيدي شخوا خيزكا يا سيمتريكي ميزي أف خيزكا سيمتريكي بيا برنجي صورة هجر برتوكي ما برتوكولو مذكر ام دبینن هر دو پارچه ویناکی وکی هفن شخوا وانامه آواین سیمتریکه تمام لفر پرتوک هر دو بکریه بشتره ما پرتوکا خطوان اف خیزکا سیمتریکیه بشتره ما پرتوکا خو مدی سابکه مدید هر دو پارچه وکی هفن و اف خیزکا سیمتریکیه شخوا آواین سیمتریکه چنه تشيء سيمتريكي چنه شخوا او تشيغو همان تشه و همان بيوانه ميزي همان تشيه وكي ويه و همان بيوانه نفسه بيوانيه همان بيوانه نها ميناك اقبال جمهية هاف ميناك اف شخوا وياكي بلا الجمع بلا داريه اف خيزكا يارش اف خيزكا سيمتريكيه اف خيزك وقت بكارينا چيه او خيزك تشه دكه دو پارچه وكي هف تشه دخه دو پارچه وكي هف نها اف بلا هاني ميزي اف خيزكا سيمتريكيه وكي هفن او وكي هفن معناتو اف پارچه و اف پارچه همان بيوانم نها ميناك قديم افتش الجمع هيا كامل بينا ميزينن خيزك كامل يا سيمتريكي كي جانه هأبا أبا رشا لكا أن ميزينن بارچه وييل فيدي وأب وكي هبن يانا نا چما جبرگو اف پارچه هاني مزنتره جوي پارچه ها ناخوا اف خيزكا يا رش امجير بيجي شخو اف خيزكا سيمتريكي جبرگو هر دو پارچه نوكي هبن خزيكا سيمتريك تاني ما قلت بدي هر دو بارچه چلو بن وكي هبن همان بيوان بن نها ميناك الجماهية ام خزيكا سيمتريك براس نشان بكن لفير ملكيش الجماهية او ملكيش شخوا خزيكا سيمتريك خزكرنا كا اميزن هر دو بارچه و هگر وكي هبن او يا راسته ميزين اف و اف وكي هذن همان تشه همان بيوانه اما بيا راست نشان بكن البيا دي ميزينه اف سي گوشه يشوا ميزينه پارچه ويني يه دسبيكي نوكي دي اف جوكتره جويه دي ناخو ميشه خوا ام جناين اف تشه يا دي كامل ميزينه ميزه اف پارچه وين يكم و يدويم وكي هفن همان تشه و همان بيوانه ناخو اوجي راسته ميناكا كديل جمهية دبيجه ام خيزكا سيمتريكي بصور رنگين بكن هاف هردو دي بصور رنگين بكن كامل ميزين لفر دخيز جمرة چيكرنا لدفي امزانه بن كيجان خيزا يا سيمتريكيا كام دسبيك الفي ميزينه شخوا خيزكا سيمتريكي دفي اف پارچه و اف پارچه همان شخوا همان تشيه و دفي همان بيوان به لي امورن في ميز شخوا ابياها يا دسبيكي اف پارچه و اف پارچه وكي هذا كم فيا دي ميزينه ميزه اف پارچه و حمو پارچاگه اب وكي هذا نا خيزكا يا سيمتريكي يا راستني برنگي صور امي چيكن اف خيزكا يا سيمتريكي اب يا راسته كامر يادي اب جي شخوا سيفا سي خيزي سي خجمر چيكرنا دبي ام ناسكن بكي جان خيزكا يا سيمتريكي يا راسته ام دسبيكي الفي ميزين
هاف پارچەیەکە تەنێ پارچەیەکە و یەدی هەموو پارچەیەکە وەکی هەبن نا ji ber ku ev parçe biçûktir e ji vî parçeyê hane kam yadî mêzênin ev parçe wekî hebin yana belê em ê vê nav hev sor bikin xêzika sîmetrîkê ya rast ev e kam ya siya mêzênin he ev parçeye û ev e wekî hebin yana na çima ji ber ku ev parçê hane mezintir e ji vî parçeyê ji xwe wana me tenê ev bû niha min hev re vegerînim destpêkê teşeya ya sîmetrîkê çi bû me got ew teşeya ku heman teş e û heman pîvan wekî fê heman teşe ye û heman pîvan e ji xêzika sîmetrîkê çi bû xêzika sîmetrîkê me got ew teşe dixe di parçê wekî hev niha em ê hîndarî bi hev re çareser bikin hîndarî li ser û pela heftê vekin em ê pirsê xwe bi hev re çareser bikin pirsa yekem em hêmaya rast li bin xêzika sîmetrîkê ya guncav xêz bikin niha li vir em ê mêzênin kîjan xêzika sîmetrîkê ya rast e em ê bi nîşana rast em ê nîşan bikin li vir wekû hûn dibînin ev parçe wekî hevin yana wekî hevin em ê nîşana ya rast me xêz kirin kam vê mêzênin ev û ev wekî hebin yana ew jî wekî hebin em vê mêzênin he ev parçeyeke û eva dî hemû parçeyeke wekî hebin yana na çima ji ber ku ev parçê hane biçûktir e ji vî parçê ha tamam em îşê xwe em ji wê nayên pirsa duwan em xêzika sîmetrîkê çêkin ji xwe hin teşe ji me re xêz kirine dibêje xêzika sîmetrîkê tenê em ê çêkin mi tenê yek ji were daniye yêdî win çareser bikin niha mî xêzika sîmetrîkê em ê çêkin em ê çiro çêkin divê nêvî de ve çima ji ber ku her du parçeyê neke divê weke hev bin niha mê xêzika xwe çêkin ev parçê haw ev parçe wekî hevin xêzika menî sîmetrîkê ji xwe ev ya reş e pirsa ya sisiya pirsa siya dibêje em li gorî xêzika sîmetrîkê wêneyê nîvçe tamam û rengîn bikin ji xwe ew jî hin wêne ji me re çêkirine min tenê wêneyek çêkiriye lê yêdî winê bi malê çareser bikin niha ev serê pisîkê çêkirine em ê bikemilînin em ê rexî dî berdewam bikin çêkin ha vî awayî me rexêdî jî me berdewam kir mêzê serê wê hemû çêbû em dikarin wî ji dikarin rengî bikin ji xwe re çi rengî bê xem nake û pirsê yêgo ji xwe me çareser nekirine yêgo mayê ez dixwazim win ji xwe malê çareser bikin û waneya me li vê de bi dawî dibe heta waneyek nû bimînin xêr û xweşiyê de